Ngayon malapit na ang coronation night, kinuwento ng Zarina Giao, ing pamagsadya ng kayabedang at lupang representante ng probinsya king Binibining Pilipinas. Kaya katamong silipan ding legwan, daring dalagang kapangpangan, king storya ng Jane Argoso. Good day, Binibini fans! Kaibat ning pinangbula na pansamantalang pangasuspendi ning kompetisyon uli ning pandemya. Kasado na ngening Abril ning Coronation Night ning Binibining Pilipinas 2021. Metong Zarina Giao watubong lubaw kareng kandidatang may pili bang magsilbing tubod ning probinsya king ligligan legwan. Kayag na ning kayang pamag-aral king kolehiyo king kursong Bachelor of Science in Social Work, balaos pa mo rin ning kayang pamag-ensayo. Naman, it's not always easy kasi ali naman aldoldo ay agyo mong mag-training, ali aldoldo makamudging katawan para makapag-training, makapag-Q&A training. The body needs to rest din. Pero in pandemic, bala mo megin yang opportunity kaya kami para i-mold mi pa ing sarili mi kung no ka rin kami weak nung nano pa ing kailangan mi at develop at improve mi pa ing sarili mi. Personally, ako anyang pandemic, marakal ko pag-focus do estudyante ko pangeni. Mag-focus ko keng studies and at the same time, kapag atin kong time, makapag-training na ako rin. And I'm so lucky that I have my own team here in Pampanga. They are really helping me. Edad 15 niyang migong Pisayay Giao makyabe ka ring beauty pageants. Bistamat migit at lumpulong dalaga iba't king mabilog a bansa ing akalaban na niti. Ing suporta da rin kapangpangan ing maging inspirasyon na niti bang isundo ing paninap. Rin kay katamong kabalen at kapwa kapampangan, ramdam na ramdam ko po yung suportado. Lalo na po kayong pageant field makanyan talagang ramdaman mo nung makanano la kaganado at kung makanano lang mag-cheer para kaya ka. Every time kareng photos na luluwal, akakit mo nasusuportan da ka talaga. Karen mong like, reacts, and shares da talagang ramdam ko po nakaluguran da ako at susuportan da ako bilang metong kakapampangan. Metong karing advokasya ng Giawing pamaming suporta karing aita. Anya naman kinuha na yung oportunidad king binibini bang mas apakilala na ang talento da rin kapatad a kulot king kayang national costume agawa king dase. Kaya benang Giaw king pabadadang a Binibining Pilipinas dila Arian Vallardo, Noriza Valerio at Francesca Taruk. Ang mayuta ng Zarina den Cabalen na malbe at suporta king Binibining Pilipinas 2021 aapan alben live king Facebook. Ako po'y Jane Argoso para king News Force Pampanga. Balitang tutukin balen, susuyu.